Now culture and New Year. Kada aplicirate za posao u Emiratima, pažljivo birajte. Nisam ljubitelj snega i zime, koju već nisam vidio 8 godina. Yes. Pre Emirata sam bio na Maldivima, skoro 2 godine. O Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i o bilo kojoj državi na svetu, se sigurno, makar na internetu, može naći bezbroj tekstova koji opisuju ovu zemlju. U današnjoj epizodi i mi ćemo vam govoriti o Emiratima, ali iz našeg ugla. Ako već ne živite u Emiratima ili niste barem turistički posjetili ovu zemlju, sigurno ste već čuli za Abu Dhabi i Dubai. Ali za Šaržu, Al Quwain, Fudžeiru, Ras Al Khaimu ili Adžman retko ko zna. Ovi nazivi su imena Emirata koji su se 1971. i 1972. godine ujedinili u ideji šejka Zajeda Al Nahyana, prvog predsjednika ove zemlje, da su ove relativno male, beduinske oblasti zajedno jače i da budućnost u takvoj zajednici daleko bolje izgleda. Ujedinjeni Arapski Emirati su po državnom uređenju federalna konstitucionalna monarhija 7 Emirata koji su smešteni na Arapskom poluostrvu. I dok je većina smeštena uglavnom na zapadnu obalu i gleda na Arapski zaliv, Fudžeira je jedini emirat koji je celom svojom teritorijom smešten na istočnu obalu i izlazi na Omanski zaliv, odnosno Arapsko more, koje pripada Indijskom okeanu. Iako kao zajednička suverena država nemaju dugačku istoriju, svaki emirat zasebno bio je ustanovljen kao teritorija u periodu između 18. i 19. veka. Ove oblasti dugo su bile pod različitim upravama kolonista, a za vreme poslednje britanske administracije započeta su i prva naftna istraživanja. Početkom decembra 1971. godine, na inicijativu šejka Zajeda Al Nahyana, vladari 6 Emirata dogovorili su ujedinjenje u državu koja će se zvati Ujedinjeni Arapski Emirati, a šejk Zajed proglašen je ocem nacije. Godinu dana kasnije državi je pripojena i teritorija 7. Emirata, Ras Al Khaime. Danas, samo pola veka nakon ujedinjenja, Emirati su moderna i razvijena zemlja, koja ne prestaje sa ulaganjem u razvoj i napredak. U tome su naravno najuporniji Abu Dhabi i Dubai, ali je i u ostalim Emiratima progres više nego primetan. Hamad Al-Mteiri, sociolog i predavač na emiratskim studijama, pričao nam je o svojoj zemlji iz svog ugla. Bismillahirrahmanirrahim. سوف نتحدث اليوم عن الثقافة بالشكل الواسع والعام. Prvo, u ime Boga milostivog samilosnog, danas ćemo razgovarati o arapskoj kulturi, posebno o kulturi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Svaka nacija ima svoju kulturu koja je čini jedinstvenom od drugih. Kultura znači običaje, tradiciju i vrednosti koje su sinovi i unuci nasledili od svojih dedova. Emiratska kultura podeljena je na opipljivo i nematerijalno. Nematerijalna kultura je tolerancija, gostoljubivost i velikodušnost. Opipljiva kultura je ono što vidimo iz starih zgrada, poput džamija, kuća i tvrđava. U ovim predelima možemo pronaći različita istorijska nalazišta gde se može vidjeti da su ljudi koji su radili na moru različiti od ljudi koji su živjeli u pustinjama ili planinama. Naša vlada se usredsredila na obnovu svih starih zgrada, dvoraca i tvrđava, tako da nove generacije mogu učiti o kulturi svojih baka i dedova, kao i kako su živjeli i borili se u prošlosti kada je život bio vrlo težak. Naravno, i turisti koji dolaze mogu naučiti o kulturi zemlje i uživati u posetama istorijskim mestima. Kao mala i mlada, a zbog nafte bogata nacija, potražili su podršku profesionalaca i zanatlija iz čitavog sveta, koji svojim individualnim radom svi zajedno doprinose tom brzom razvoju. Tako, od skoro 10 miliona stanovnika ove zemlje, tek nešto više od 10% čini lokalno stanovništvo. Ostatak čine mahom Indijci, Pakistanci, kao i državljani Bangladeša, Egipta i Filipina, a koji zajedno čine 2/3 ukupnog broja populacije. Zbog takvog nacionalnog, kulturnog i religijskog šarenila, ovde se veoma često čuje reč
tolerancija. طبعا لما نتكلم عن قيمة التسامح في عام 2006 Govorimo o toleranciji kao važnoj vrednosti za ljude koji žive jedni s drugima u miru. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata je 2016. godine prvi put osnovala Ministarstvo tolerancije, koje je ujedno i prvo takvo ministarstvo u svijetu. Ovo je učinjeno jer je u zajednici Ujedinjenih Arapskih Emirata preko 200 različitih nacionalnosti koji žive u miru jedni sa drugima. Svi ti ljudi su različite boje kože, govore različitim jezicima i pripadaju različitim religijama i kulturama, a u Emiratima nisu tretirani po tim kriterijima. Svi su jednaki ako poštuju državni zakon. I sada se sećam izreke šejka Zajeda, osnivača Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je rekao da ne može biti tolerancije bez solidarnosti i ne može biti solidarnosti bez tolerancije. Ima još jedna priča o šejku Zajedu kada je bio u Švajcarskoj. Ljudi su mu dolazili u posetu tražeći pomoć oko različitih životnih problema. Kada je jedan čovek došao da zatraži pomoć, šejkovo osoblje mu je skrenulo pažnju da taj čovek nije musliman. Šejk Zajed im je odgovorio: dajte mu dvostruko više, jer ja ljude tretiram kao ljude i svi su jednaki. Prorok Muhamed, Allah ga blagoslovio i podario mu mir, govorio je: nema razlike između Arapa ili ne Arapa, osim u pobožnosti. Tolerancija je velika vrednost u našoj religiji i društvu. I tu vrednost moramo prenositi našim sinovima i unucima radi opstanka i jedinstva društva u budućnosti. قيمة التسامح قيمة عظيمة رسخت وترسخ وسيتعلمها الأبناء ويتوارثها الأحفاد في المستقبل إن شاء الله دمتم سالمين. U ostalih 15% spadamo i mi koji smo u ovu zemlju došli sa takozvanog Zapadnog Balkana i ovde činimo malu, ali prilično primetnu eksiju zajednicu. U Emiratima živim skoro 7 godina. Ja sam trenutno F&B menadžer u jednom sportskom kompleksu. Zadužen sam za department hrane i pića. Ima nas u svim Emiratima i bavimo se različitim poslovima. Od lekara, zubara, privatnih preduzetnika, zatim ugostiteljskih i turističkih radnika i članova posade lokalnih aviokompanija, preko trgovaca, nastavnika i profesora, IT stručnjaka i grafičkih dizajnera, pa do građevinaca i arhitekata ima nas zaista svuda. Dovoljan je samo jedan pogled na brojne grupe kojima pripadamo na društvenim mrežama da bi se videlo koliko je raznovrstan svet koji dolazi iz nama bliskih krajeva. U ovu zemlju naši ljudi dolaze mladi i bez iskustva, ali i iskusni profesionalci u nekom kasnijem životnom dobu. Aleksandar Gajić je u Emirate iz Srbije stigao zaobilaznim putem. Pre nego sam došao u Emirate, prvo sam bio na Maldivima skoro 2 godine i tamo sam bio bar supervizor ili bar kapetan u Jumeirah Luxury Resortu. Pre toga sam bio u Srbiji, u jednom momentu sam bio i na Karibima, radio sam za Royal Caribbean Cruise Company kao barman. U principu, većinu svog radnog veka sam radio u ugostiteljskoj struci. U Emiratima se za sada veoma teško može dobiti stalni boravak, a još teže državljanstvo, pa smo svi mi spremni da u nekom trenutku napustimo i ostavimo za sobom ovdašnji život i pustinju koju, kako ko, jesmo ili nismo zavoleli. Neki ostaju kratko i iz različitih razloga se ili vraćaju u domovinu ili nastavljaju nekud dalje, a neki će odavde posle dugogodišnjeg rada otići u penziju. Naši ljudi koji ovde dolaze u potrazi za poslom, iskustvom ili avanturom, isto tako se i na različite načine vezuju za ove predele. I dok jednima smetaju visoke temperature, drugi u njima uživaju. U Emiratima je super. Ja volim generalno klimu u Emiratima, pored toga što je tih 3-4 meseca jako toplo, jel? Nekom je to jako toplo, nekom nije. Ja volim leto, ne volim zimu, tako da je meni ovde
klima vrhunska. A pored klime i naravno posla, u fokusu mogu biti i druga interesovanja. Svoje slobodno vreme obično provodim sa društvom odlaskom u neke druge Emirate. Posećamo rizorte, hotele, idemo na plaže i pošto živim na istočnoj strani Emirata, koji je na Arapskom moru, izlazi na Arapsko more, Indijski okean, fenomenalno za ronjenje, inače sam ronilac, tako da svoje isto slobodno vreme provodim odlaskom na more i ronjenjem, Ujedinjeni Arapski Emirati, pored Burdž Kalife i velike džamije Šejka Zajeda, poznati su i po skupoći, što je, mora se istaći, relativan pojam. Stanarina ili školarina, naročito u većim gradovima, mogu biti ozbiljan udarac na budžet, dok s druge strane, ukoliko imate dobar posao, čak ni te značajne stavke životnih troškova o kojima ćemo drugi put detaljnije govoriti, ne morate nositi kao teško breme. U svakom slučaju, u solidno plaćen posao ovde se kvalitetno živi. Kvalitet života u Emiratima u poređenju sa Srbijom je jako velika razlika. Što se tiče ekonomskog, društvenog i bilo kakvog drugog aspekta, mislim da ova zemlja je jako progresivna i da u jako kratkom periodu je uspela da dođe jedan jako visok nivo, gde je dosta stvari olakšano u životu, što se tiče društva, što se tiče edukacije i svih ostalih grana u odnosu na Srbiju. Ali dobro, nadamo se možda će jednog dana i Srbija doći na taj neki nivo, ali dobro, Bože moj, to nije na nama, ali kažem da jednostavno je ovde dosta lakše u svim aspektima. Kulturni život se znatno razlikuje od onog na koji smo možda navikli u Evropi, ali svakako se mogu pronaći neka zanimljiva dešavanja. Dubaji i Abu Dhabi, ali i ostali Emirati veoma polažu na ovaj aspekt društvenog života. Louvre u Abu Dhabiju i umetničke galerije mogu se posetiti na ostrvu Sadajat. Design District ili Al Serkal Avenija u Dubaju su veoma popularna mesta onih koji su željni umetnosti, a pre nekoliko godina otvorena je i opera u Dubaju koja povremeno ugosti neka veoma poznata imena svetske muzičke scene. U Šarži se neguje kult knjige i čitanja, dok u Fudžeiri, na primer, veoma rado organizuju muzičke ili plesne događaje. Sve ovo naravno trenutno je prilično usporeno zbog pandemije koja se i dalje ne smiruje, ali sve ustanove kulture u Emiratima nalaze načina da se presele u digitalni svet i na taj način održe kontakt sa svojim publikama. Na kulturno nasleđe lokalno stanovništvo je takođe ponosno i veoma ga rado ističe, pa se tako u gotovo svakom većem mestu može posetiti nešto što se zove Heritage Village, uređeni prostor koji prikazuje tradiciju i kulturu ovog predela. من الشواهد التي تعتز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بثقافتها الإسلامية. Ujedinjeni Arapski Emirati su ponosni na svoju islamsku kulturu i to vidimo u džamijama različite arhitekture, jer je najvažnije predstaviti upravo islamsku kulturu. Džamija Šejka Zajeda u Abu Dhabiju je svetionik tolerancije i njena vrata su otvorena svim nacionalnostima i različitim religijama da nauče o islamskoj kulturi koja iz te tolerancije proizilazi. Za našu zemlju princip tolerancije nije samo nešto što je napisano na papiru. Ima primjenu i u zakonu koji obavezuje sve na razumevanje, suživot i mir sa svim pojedincima i društvenim grupama, sa različitim običajima i verskim shvatanjima. Stoga, možemo reći da Ujedinjeni Arapski Emirati znače mir i suživot sa svima širom sveta. Naši ljudi se, pored druženja, unutar već pomenute Eksiju zajednice, naravno često sprijateljuju i sa ljudima iz drugih delova sveta. Meni je generalno, ja volim da upoznam nove kulture i nove narode, naravno velika mi je čast da odem iz svoje zemlje i da naučim nove kulture i da upoznam ljude širom sveta, što je generalno i moj posao, jel? Tako da bi preporučio svima da ako imaju šansu da odu van svoje zemlje i da nauče neke druge kulture i neke druge vere i tako dalje. A o poslovima koji se ovde mogu naći čuju se različiti utisci. Ipak, u jednom su svi saglasni.
Ovde se ozbiljno radi. Mnogo se radi, zavisi od osobe. Nijedan posao nije lak. Ljudi ne prihvataju raditi više ako si plaćen manje. To je jedan problem u nekim zemljama gde ti radiš mnogo više, a ne budeš plaćen, dok u razvijenim zemljama kao što je ova zemlja, gde ti više radiš i gde se više ceni i budeš više plaćen. Tako da nije problem ovde raditi više, radi se više, sve zavisnosti i od momenta i od dana, ali mislim da to ide jedno sa drugim kao lanac, jel? Tako da nije lako, naravno, ni u jednoj zemlji gde god sam bio radi se, ali na kraju krajeva uspeh je tamo. Mnogi mladi ljudi kada dolaze u Emirate prihvataju poslove koji su nešto nižeg ranga i manje su plaćeni. Ukoliko budu strpljivi i vredno rade, uz malo sreće naravno, mogu napredovati na poslu. S druge strane, nekada je jednostavno bolje dati otkaz i potražiti sreću na nekom drugom mestu. Stvar je zapravo veoma individualna, a savet, kada aplicirate za posao u Emiratima, kao i bilo gde drugde u svetu, pažljivo birajte, dobro razmislite i čitajte svaki red ponude koja vam dođe u ruke. Ali svakako, šanse za uspeh nisu male. Ja kad sam došao u ovu zemlju, ja sam, da kažem, počeo od neke najnižeg nivoa, skoro pozicije, jel? Gde sam za svojih, skoro 7 godina prešao već 5 nivoa u svojoj struci, samo upornim radom i trudom i naravno voljom i željom i ljubavlju ono što radiš. Tako da, a to mi se, na primjer, nije desilo u Srbiji. Da, sad da kažem da li je to zbog sistema ili ne, ali mislim da trudom i radom svako može da postigne ono što želi i što voli. Ja sam uspeo i mislim da svako može to da uradi. O tome šta je potrebno za dolazak u ovu zemlju, kako se traži posao i kako se živi, govorit ćemo u narednim epizodama. Pa ako želite da budete obavešteni o tome kada one budu spremne, lajkujte ovaj video i kliknite na crveno dugme za subscribe. Možete onda pritisnuti i to malo zvono kako bi vam na e-mail adresu stizalo obaveštenje kada budemo objavljivali te nove epizode. Do sledeće prilike, čitajte nas na našem portalu.